Yang. Berat bah. Biang dan dua. Hi everyone. Kublai, good morning. Good morning guys. Good. All right. Hi, Kublai, Baro. Good morning. So finally, lawan po yang ni po Sor Joy. Rengkat pagi. Malam. Pada harian bagi lagi apa social media ya kacing sapiang. Jom kinong senong. Baki kisah kita fair kini simet kita lapar i. Baki tak bu. Ya kena ke isu. Jom kacap. Kapal asu break mutar. Ini kumbangi. Keleng saudang jom kena ke senong Joy. Kem dalak ban syak. Ban perkat ban puson. Hatu kasyong yang atang bangan raise yang kena ke isu. Jom ke waste management tang apok Shillong. Nga kum nong song Shillong apok Shillong. Hatu. They tang my Shillong my pride. No. My joy is also my pride. My Gentia Hills is also my pride. Temtas ni lawan kenang rengkat badi walam. Menyayang ni adu saw buje. Lara pidai kinong song Shillong joy. Ikuliah de tiang ni. Sola banyak kenduk. Indan adu saw buje. Bakane kane ka kubor ka balai chau chief minister jong ka jela ka jongi. Sir Conrad K. Sangma, Mad Boy Nikije is here in Jowai right now next to the DC's office. And I'm going to stand right there. I'm going to make some noise today. And my humble request to the Honorable Urban Minister, if this is the plight of the Jowai city, what are we going to do about the waste management? We already have a big issue with the Merten. Kaya ka ba siya po Merten nilai ilupa? Bagi kacik persya, jogi dong mulai kepada song dong rem sisa. Andre, kini ayu pada. Kinong song jong kejawai, jong kene kejentia isi berok kowe. Hatu halor kani ila puson mo. Kami mentah ni keladan mentah palat sitayo artayo tam. Umpat dan basutyo, umpat dan berkat, umpat dan berpuson. Kidang kiperlo kibala pu support social media kila syutat yang lesa ki perkat ba tu nong sorte san Shillong te un syukran tang sa Shillong hang ni hajawa yang lawan nak ni kapor ban don hang ni ban sepet lada don ki bawan mi khmat ki lada don ki bawan ben kran yang ni ban ai ka assurance in sepet nyen rai gumno rai metahi for the next I don't know how many hours we're going to be here. Keep watching. Okay. Idan ini irang ba iba wan akan kapor. Idan ini irang ba iba wanya kendo yang ni. Imam asam apa ni tu dia please. Hai. Ngadai pastor hang ni hasian ai. Oh, hai pastor. Ha. Kani kadong tempang. Hai pastor. Ngadai member kani ka benta ka kadan ko ka group jangan ki bangi sina na ka benta ka khot. Ka jeng khot jeng soba jangan ka jagang ni. Hai pastor.
ngidang yawan naga meeting mentan tang su wai ke meeting ngi kendo orang ba sinong ber ke member baro Hai. ba ngi le kren ba hakasing bonde ngi kendo UDC Hai. nang ta men step ini kendo kumto paustang har beje Hai. nang ta ka posan beje ngi le kendo yo lokal mali Hai. Hai. nang ta wala de kadai ngi bingin mu buat sedu si minister ngi kendo Hai. bat ngi le ngi mar kadai ke jingki kri jongi naga benta kane perkat kane benta ke dampun ngidang sina ya kane form ya kane ka group Hai. naga benta ke jingkut ke jing supa jong kane ka mirror jong ka janji hills Absolutely. Absolutely. nama kata orang bak senong gini ngidang yawan meeting gini ru Hai. Hai. dia udah orang bak senong Hai. Boleh. orang bak senong Hai. yawan meeting perkat dia kata Hai. Hai. di nama kata kada ngin move no ngila ira ngin move Hai. kasing monde ngin le ikendo UDC nang ta ngin sa PKI ka ban next ngin le ngin nya chakmat Ini por idan di rumah senang lu. Jangan kan bagi yo yang kedua aga ni ka kalimat boleh pi lalu na selong lawan tenang. Menteri sing ni isu ka jong pi. Kamar kandai ka isu jonga ne tang jong pi ndai jong ka jaj penriu hi berapa wei. De halor kan ni ke pi dan ban syap dalam nomor gidang long Facebook live kan ni ko por. Nang mentan hi nang kut ke meeting mengidon nang ne po ka sidong ron kam da kini ki market committee jongi ka sian ai bat ka sen rai ka bangi na ka jingmut jong ka committee ban man ra ya ka jingko jing subah po ka sidong ka thau pat kumjor po ka district berak bai ndrai ka bas ngau si ka long ba kumbangi ne yang ka sidong ka long ka initiative jongi pan wan ra ya kita ka jing temu pagkababhan naman ta pagkakoy kasubah po ako sinong tao ndray gini gijabah gini ginyot kinyar kisa ani ba kalang nagmenta ba district administration rangkat ka municipal giday ban simi benta ka bakra ba no ban ra ya kini ka koy Te kumangihi bagani ka isu jong kamerten kamde isu ka isu ka ba datang jong ka sorsilong ndray mata kumangihi ni kalimat ka jongay ka lamat gini ka jengek ka bakraw ba ako ba yentep siya gani ganyot kan kuma sa silong kila mana mo idan ki balaya kila yung bamday bersya na kaway ka district banwan siya ni te habide bagani pade wala na kaliang jong ka jing perkat ka jong pihi kay try ka solution ka balong way forward mantahi am ka jing temu jong in committee mentan ruangin nama ba kalang ba ke municipal ka day ban take up ya kani ka matas naman ngi nagiliang ko snong nagiliang gini ki sang ki baki organization bat kini ki market committee ngi gelas japsiu ya municipal bakin ban ya gini ginyut kinyar handai menta gelas ang ni dan ko be juga apa ka snong ban la suwarang ta ka basal ibrad handai bas ngosi ko long menta dan ki duki snong nang to baki sang ki bakhang ya gini gayu khangdam sinda ya gini ibrad ginyut kinyar digim tip ba ngikum ki nang penya snong hang ni digim tip kamnus kuman le na mar bakani long ka way na ka jingpang kadai hadin jong ukawit ngini apal sa ka jingpang na mata gini ginyut kinyar pating dai bat ni ka snong bat ka district hi bra way te let's say hakani ka jing propose nga man hakani nila ya propose ba ya kamerten ka badan po silong hi dai ban dam no dai ban wan no ka landfill ka bathamai although ka landfill kam dai ka ultimate solution to the problem ndrai ni ong ba kamtame ka government ka dai ban stress ba ka community based waste management kabamut ba kisnong kita hi ka dai ban don kalat kalimpi ban le waste management ndrai haba kisnong kita kimdan ka resource ka fund kimdan hakno ko dur kinle ya kata ka waste management system te kamtam ni kani ba ka don ka municipal area te kadai kata ba kajing bakli kandai jong ka municipal ba kan simkhia halor kani pergalong ka sosi ba hadu kan tampat dan ru mo bas ngosi lo mata kibut ang baga municipal hang ni po ka ni ka district jong i ka long municipal ka badang sa kumbang umdum kumpan long ka full fledged municipal andra ya kani ka bentangin bansi men mar klasim ti in habay ban pressure yung government le ni ka district administration rangkat ba dia ka municipal bakan le ya kani ka don kam andra ngas kaway bang skop ben ni unta kaski ba pinudo ni silong buan poi ban take ya kani initiative jong di kan matos jong ni po ni ka silong baga district jong ni bless bo ni ka jingdan rangkat jong pingi nagbanta pi wanra ya ni ke isu ne mata ke diginyut kinyar ta ni ke jebang so ke district bra ko way na marba ke district mata ke long ko way ne ke hadak ko way ne ka bo ke ya na mata dong song sidang hai to ke district bar sidang chuai bar ko ke lese borok ken perkat ba
Hatu kani kacing persang jong ngap numerai kali aku lihat subah apa Shillong. Kalong tang nama ta Shillong mo. Bat kani kalong kacing persai, bat kani kalong rukum ju kasaki. But it is not just my Shillong, my pride. It is my Meghalaya, my pride. And I will fight for the pride of Meghalaya in every district for that matter. And today I am in Jowai. I am so thankful for the gentlemen. They are here. Kalong ka jing penyag beg jong ublay. Pangalayo punya kendu lang bat ki rong ba Shillong. Bat kumju ki rangba ki badan yang kani kacing bakli. Habe dia bat kani kacing jiang ni apa Jowai. Bat ngakerpat pi baro semua ba punya share dengan video. I bakan poi sa kami jong chief minister, sa kami jong urban minister. Bat kiwe kinong mi kamat ki jongi samtam na po Gentia Hills. Bat kumju ki badan hapo ka cabinet bat kinya pek hanor kani ka issue. Bat kay ka bak idan kampan le. Kinsim ni kacing bakli marmar habe dia bakani ka issue. Tengan dan hadu saw baje. Tada pikwa banwan banai kacing kersan. Kanlang ka bas tenat. Tambah soba ban ya follow ya ka SOP ya ki protocols. But umday bang ako ban lumpad ba? Hanre kani kan long bet ka silent protest. Hakani ka saka kabaday bet nakabanta ka hok jong kinong song jong kani ka tan Gentia shane. Bat kumju namta khamta me nakabanta kani ka headquarter jong kani ka district hangne ha Jowai. Ta kumangi kumne kalong kumba kalong. Perhat. That's the DC's office. That's the DC's office. And we have this right here. Unbelievable, man. Unbelievable. Unbelievable. Session nga ay kublay pi. Irang ba? Ba pilaya. Lalang ko ba kacing kublay hapon yung kata. Mangiya po ijarkan punya kendu kacing kupor. Let's hope that this campaign, My Jowai, My Pride, or I'll call it My Gentia Hills, My Pride campaign. It's a kickstart today. Kamday bangan wantang menta. Let's say nadamdan response kalaban sa amit. Mas continue la siya kasi. Tama mandi dengan haplik pai sa tray. Kan sawan biang kasi sa jalan kunwan. Amot benong ingin kaliang jungi ngai kublai di baba nimla ban pau kajing so komen. Should I now, Pastor? Lang. Namar ba fi nadu Shillong. Piwan kenang situ sa Jowai, pilong concern na kabenta, tang na kabenta ka jaga ko pisyong kasi nang pisyong dari concern na kabenta ke juruhi jongi garo ko bay. Habang yung try te, piong mo ne. Habang yung try te kamot mga tang na po nong Shillong kan. Peneng ke new company. Dari piala si tomma banwan kenang na kabenta layar te yang iro. Karena bentang yang solve ke problem na ingin juga solution ka ito. Kinsa yo. Namar I guarantee you ba ka solution kanwan hapo sita yo. I guarantee you. That I guarantee you. Sipo na nagabenta ka jing. To, pulong na kajing duwa step kloy ban like. To. Ngai ngo eme ablay ya gani kapor. Magidon kamtam hagani ka jaka ka pedeng jong ka Gentia Hills baro ko bay. Nagabenta ki jingkir khu ki jong me melakar khu ingi gani ka scheme penim biang ingi media gani ka scheme dan kendo kamtam. Agum gani kapor nagabenta ka jing bah ka jing net jang karib ka jai pendiri jingi baro ko bay. Di duai nagabenta ka district administration bat kumjur ka state hi baro ko bay bikin sim khia gani ki jingi jongi ka bingi kendo nagabenta ka kwet ka khia jong ki jai pendiri ku jongi. O ngi kendo ye gani ka pandemic na hadin juga ni ka pandemic kini sibun ki mungkin ki dia coba kini ki Ijaflia kita flight ki badan hakari ka jaka ka jongi ngimla ban penku ye ka bor jongi lem de bingi trailang joko sarkar ni kmilin tiba ni dua heme kandat ban ni rabingi plingi kalat nam gela ban job ki ni kijing e ban khmar jingi ho ni dai ban kondo kijing e mingi dai ban ma di kijing e ni job ki kijing dan rekat ki jongi ya rabingi kandat ban dua ero daga bentai ba anik pelawan nadu Shillong adu hang ni hajwa ba de rap lam mingi bentai ka ni don kijing klik ka ba crowd daga bentai ka yap ka im joga jai bentri ko jongi namar kata ya rap ingi begini ka met ka phat ka ka bukia nam gila bentrai khamba na ni sakmat ban ban ma ye kari ban mul jongi baro ko ba sekali ka jing duai jingi ma ki bo bon me sama jingi pan ka tong try ban open just press amen Amen. Please bon pastor. bless you Lang man lang hintay lihat. Ang tagay. Yung may kajaka to. Kadan sa kaway. Long ini late. Okay. Tengah kermen rekat ba kajing duai jong tui pastor. But kajing ay musim mo jong i. Nyen la banle ya kabadan kam.
but saksi nga kwa banrap ba habang yung idri kajing idri jongi kamday banlong tang nakabanta atong kasnong lajong ray ngidehi bangin be ngin ya lek keleng saudong jong kanika ri jongi ban yada ya ka ban sumar ya ka ban khamtame bangin la ban penisi siya yang tak kecil ri jongi hamang ki klip mat om tangka neka isu ga bede ba ka khoj ka suba ila i man hakane ka isu jong ka khapot bat ki asam ila ma di kecing tunju ang toru bat akarmen baki seng halang gi baper ki badon ya kan kecing ba kli kin le ka badon kam kecing kersan jong ka don ai ngan trei ya kan ka benta ka bangapet bat lada don kam yang aru banganan her ban ya kersan lem ngan sale ka badon kam tingin iwan berpet sa giveaway ka location hang ner kan begini kirang ba ti ya sya knya kasi kerpak lang semua bapa punya share dengan video mo semua bapa punya share dengan video ai ba gani ka jing persang ka jong ikan leno kasi kersan jong pigi pajba baro pigi nong sang jowai semua bapa punya share dengan video namar kalong ka badan kam bakum kinong sang papinla ban pensnow ya ka ut kayam ya ka jinge ka papimat kum kinong sang but along tang mau sawana bata jong pi kacing kersyang ka jong pi ngam kwa papinuan hakani ka jaka andre ngakwa papin share ya kani video bakan poi keleng saudong jong kani ka jenja hills Brockway bakin ya yo man sim bad ya kani ka tongi baging bo Ahmad nginla ban penurlong aslap jane mo Boleh sibo ni ki comments ba pilay pa sorry ngam padyo ban puli iwe pa iwe andre nga kerman ba kani kajing comments ko jong pi yen ya ajing mot lang kat ki ba ya pet bargal persang menjumpa kat bala kham sibet ya mentahi ke agenda kalong barengkat ba kini ki rangba bangin yo like pet sa kaway ka location kaba lakalalong merpen hang ni apo sorjowai but hang ni apo center to nya room sini siyo nya pet Kena kita ke yo sen right jowai ayo sin right jowai mo okay Doggy, how are you, man? What there? Hi. Amin ngiyatin kubit. Tidak kani pada yang matmu bernyelek kum notip. Baik sih kan ya. I mean look at oh my god. Alam mo nga katay ka office DC. Kain dai kiu na teras udang ide kan ya. Kuno ta le tek kumam yai. Kato Ahmad udang yai te saya kan ya libalim yai kan. Te ano po ri don i secretary mo. Jong kan ka yo jong senra ni. Ma pi don iu ban ong halor kan ka kumang i. Suma sa pinyak le hamde. Ke nangkong ai kublai ba bawan na silong banyo da metalang haging hagane kapor ga ba ni kum ginok syong snong ni kendo sibun gijing haging ni ba kenyut ka ba mi nagiyew gi hat ba kum juro nagiyeng gi samjong kinong syong snong te hagane kapor nga ngan om bai ni ginong penyat jong ka senrai kum juro ginong penyat snong gi badon apo sor juwai ni sengau ngim don kentin coban ong de kumboi pat namar ba
kini kijing ya kendo bag sarkar kijing kendo bag ki genang penyai jong sarkar nado deputy commissioner baki wai asam no ki por ni kendo igini kijing kiba kini kinyut bro kiba haji sha municipal kala de ban lum igini kinyut nang ne kijaka bagi don giyau hendrai menta kala susah teng kumne nakada ba mdon jaka mdon jaka ban berat igini kinyut tengi kum kinong penyai ya kini kijaka tunjuk ya geseng right bro ai bai kasong bangim dong kentin su banong kumwai namang imla ban le ai imla su ban le ai namar ba ngan ong bai ba ngamtip ke sarkar ke perkhat kumno yang ikinong songsno ngamtip su kia perkhat kumno te ngamtip ngin ong da kumwai ro ngin dong kentin su ban ya keren ya kene kam te ngin banse da kumne kanjia ngin sim no daga kajing protes ke bakam pene ya ke government le daga digiwe ki kinja agitation dan ke ngim ban ong daga ngin le kumno hanra ngi haban namar kene kala pen ayu ngi kala pen i dom ginong song ngane ginong ngelam te amtip syok ka government kala hawe dei ba kani ka issue jong ka nyut hi kam dei syok ka issue ka ba ka sor silong kala ma ka jing ka ba ka sang samla maulai mana ka de ha preng ka jing bam dan lat syok kala ha ban bangse ban khang tala wat ye kamerten andre ka jing wan jong i minister badon buram urban affairs i madhar ilawan ai ka assurance ba kandan kata ka jing sim senjam nakaliang jong sarkar Ray kumne pade hangni hapo joai kabang i hangni hapo headquarter jong kanika West Chintia Hills kalong kay ka bamla syu bangin la mudur namar ba lada hasor silong kumtu kaja shani la i kumbala syu i ben la i kumbamdan juga jing sutnyo wat ya ka headquarter district headquarter ru kumdan syu ka jing sutnyo te ya kanika issue kam dei syu ka issue ka bangin haban ya ong bangin syu ya tap et miao Namar bakane ka issue kamde namta kapade ben sort namta menta nela shai ne shitiyo ne shipna ne shisnem san post nem ngindap house nem arajar arpu ar Meghalaya at 50 this is the plight Meghalaya at 50 this is the celebration that we will be celebrating and this is not the only location Shillong Jowai Go to Nongstoin is the same plight. I don't know when will our system understand about this grave situation that we are in. 50 years of our statehood is easy with all the funfair, with all the celebrations, with everything else. The dark reality is this is the reality of Shillong. And like I put up that video when Amit Shahji, Union Minister, came down to our state, I did say that you had gone to Sora. You were mesmerized by the beauty of Sora. Why didn't you come down to Jowai to see this? Beauty is superficial. The reality is the lack of waste management that is prevalent in the state of Meghalaya. And if you want to commemorate the 50 years of our statehood, the first and foremost priority, I feel, along with the other issues, is waste management that needs to be taken up. So I'm here right now, and I'm going to be around till 4 o'clock. And once again, I want each and every one of you to spread this message. Ngoba, ban share yang ni video bangin la ban pun safriang. Kani ka jing iot jing yam, tang jonga. Henry ni kirang ba, kibra don kat lem ban nga hak ni ka por. Ka pun I ka sakhi ba kumno. Kadon kata ka jing bamdon latio. Helplessness. A system which has totally failed the people is what these gentlemen are standing for. I'm so happy that it's a coincidence that we met. I did not speak to them. Nakim yo abnya keren baki. Nakim tip yanong an lagi kendo hang ne. Hanre kadai ka kumba thawla ublei bang yo nya kendo no baki. Padai singila kham shai halor ka jingtmu. Jong kini kirang ba bat kisangi baper panwara ya ka khoi kusuba hang ne po Jowai. Ini pai biang sa katok location. But ngin sedang ya ka silent protest ka jongi. Skoba nang yai kershan. This is my Jowai, my pride, my Jaintia Hills, my pride campaign, day one here at Jowai, along with Walam, who has come here. Kaya ipidan pa ng Walam? So, manong ba?
Ingin ada. Oh, by the way, iwala mi day na po nong stone mo. Next, ngin her sa nong stone. Bangi wan ne po jawai. Basi kat kejingle jangi ki priru kadai hi kawai bangi dai. Apdang kane kanyot ba ka jabok if ne. Te ngin adu na silong iwan sine bai king ngokia ban I la ka jat ben riu la kari ban slotu ya ki paj ba. Hoi wala kat siam jing ya ki nong shong ne po jawai marka marten kam siap ben berat. Rei kermens kam bakin sa yo kataka lat kalenti bakin thalak dak moy pat. Te ini kerjaan ane shikmat ini pe ya ke bangin sale nutas. All right. Okay, let's get back to action to. Tiyak na yung porpet nga kuan pa niya fi kanuksa. Joy, Shillong, Nongstone. Dangbuon, namata sa Garuro hab yalet. Balik, kam he banya kani to. Ya katarong yalet ben juga to. Am kadang kam. Ai ka sor Shillong hiborok kowe. Hoy, kadang kam ken. Nomor bakane kam dai ban chu nong ban chu tap. Shalendet banong ba. Banong ba. Nomor kumbaga ihi yakni ki issue plan kam donte mano baris. In the sense ngapit ka state government hi ka kim pat patiaw trot yakni ka issue. Nomor ki babun ki perlok ki balapos nang ni Andai ngami ken bakan don ke respons hakno kuno kom. Kalau masuk si vi. Kalau masuk si isi siapa kemudian. I mean, district headquarter. For God's sake, man. District headquarter. I can't believe this. Yeah, DC's office is right there. This is right here. No solution till now. I mean, hakajing sko jonga. Kanya kala day bandai ba ka issue ka bag hab banya sad hab banya kren rengkat bati bor nong sensar nong ki balang ki baper rengkat bati nong kit nyam ki sang balang baper ya kanya ka issue lahab res hakta kurkom bakan long kawe ka movement jong ki patba namar kanya ka issue kamdai ka issue shimet ne jong ka sang kanya ka issue jong ki patba pakot ka kya jong patba Ubapun balang, hamtam hang ni apa district headquarter, hang ni apa jual. Te, ngakermen babaro punya share dengan video ba kanlong kum ka tenghong, bahkan poi sya kita gibor, tiba day pek ya kabha kami jong upai lang. Kerpa dia MP jong i ma pala, lawan po song jong pi, te lara pilai por te soma sa yawan kenduk kendiat. Ini yo ben puson halor kene. Ha? Ne bio umno ne mapala. Nomor ba ka DMP. Kini ignore ya kene bi. Ya hoga mama aisa to kene hoga. Ya. Aisa hoga. Are tang bawan Amit Shah na po Delhi kajing keram kajing perkut sor silong ka bamitu itau syu. Kadai hok kum ba po suwi perlo buang. Senang song la kun lurkat. Balai bawan iba Amit. Andrai dalale ji ba amit te kala yang kumju. Hang ni pada kumno. Ha? Te kalong kay ka ba? Isat bat kalong kay ka ba? Bamla pamnya. Oi bandai si kendang kecrai. Ngaso tu. Kada si kendang kecrai benang habam ye ibreu. Ha sorte, Ahmad DC office. Unbelievable man. Unbelievable. Nggak kenal ba Chief Minister isit penlong yang gitu ki review meeting mo cabinet review meeting man kapor belai ciki district baper kumno kunta nga hagane ka kenti kimwan mi sa sini baruan pet ya ka ka belajar bre ya ka sir Joy unbelievable seriously Economic smart jangi gija je tak kan economic smart gija je ha kada ita Yeri berkembang MP le plan duan tu sini ke Delhi ta kemudian MP dengan Delhi kada kita ka tingkali ban bu mo kat i MP ti ila de ben pek ba kan chantam ya kan ka thai la jong te jong no ne ta ka ba pura mi mo ndai ba ong ba kwa ban kun kho ye or something ndai kumba ide MP badai na kanika tante ila badai ban pak kli igen da ko nom no ya kanika issue kalau ngo ya kata benda keren hok kan
Kaya yung lajay ki MP dong i. Kamdan kawi ka issue ro bakin race. Walang mga siya. The members, honorable members of the parliament, they have no say at all in any affairs of the government or of the state. Kalau ka belum mga siya. Umdan ba yosko na kaliang dong yagataro yosko eh. Na kaliang dong imapalaro yosko eh. Siya ki isang balang. Siya huriura tang apo depay lajong. Andrai sati siya po Delhi umdan ng pensawa, umdan ng ki ng sa, umdan ng lay ruyan. Tingin niyo ang gumno kan? Niyo ang gumno halor ta. Mangihipat kiba. Jit yaki. Oh, mangihi kita gipat kiba. Tala day kapor election. Niya mi pupuk niya shot ya komen niya risa. Andre, hapapoy pat kum kaneka mat. Say, pat kay bangin le, pat kani. Another location, Sakaway ka Iwan poy magtapet. Thomas Jones, Synod College Joy. Ni, pat kani. Oh my God. Unbelievable. Unfreaking believable. Yang lamp, yang to. Yang ba alarm yun saya? Batu je, batu. Who is to be blamed? Baik kacing keli. Kabak. Kini girang ba gibadan hang ni rengkat ban nga, hang ni kapor ki keli, ya kani kacing keli. Who is to be blamed? Ini upai ba unle akum no ya kani kanyut. Oh my God, look at this. Baik. To ya pek ko pat kari. Look at baik. Thomas Jones, Synod College. And right in front of it is this. Thank God ba. Thank God na munta ka kubit ka college. Kikimpli siyo. Tinang ta. Hospital lang. To ya pek saya kata ale. Ale inya pek saya kani. Kateng day ka hospital. KGP hospital. Dr. Norman Hospital kumbaya batay ni raba mo. Today hak bang play ka college. Banda di ba play ka college nay. Kani kala di banday ka. Example ka babyang bahaya ki. Pek kani hang ni. I can't believe this. Hang ni. At the heart of Joy Town. Look at this behind me. Nga kanang he niya sa Shillong. Nga nang yaladi ng school. Bangala job yaki thong gi bahe hang thi po umpling. Pek kani. Unbelievable. And so believable. Ani. I'm speechless right now. It's an ocean of waste. My dear friends, ocean of waste. Ni. Nyating COVID ya kaya ni. Jadi ba kubay pa kajingpang na mata kayo. Ito yung sa ikinyot pat menta. Bobit Iklam nung session ini yang dari Tama, fi supanito ilade kendiat mo. Nga nga day na mau yaw. Mau ya, hai. Kani day stan bagi jiyang kan. Hai. Tap dong hang. Is a clear hang ne. Because ma ka tung por sini. Hai. Jar ha bani song sini. Umpan se. Ma bagi awan hang ne abri. Kita ka daw rasmar ya sistem baik. Itu proyek ni. Jadi kita senang sana ru pri isi ini tang kani ka sponsor kani ka bat dai pai kani municipal kam perkhat Ada ini. le umno. Nilai mo. Aku tahu. Tekane, for your kind information, it's not my movement, no. Please make it very clear. This is now the people's movement. The people of Jowai demand justice. The people of Jowai demand their right for health. They demand their right for order. Semua apa punya share kini video. Dengan lead pay no.
in late pai no menta syak te ko jo ka jakang kan late yang hang te ngan disconnect na shwa menta kan sa live yang hadin sang katu kan ne por blish bo ni pi baro ki balai pe kan por ngakwa ba pin ya bu ba pin pos ya ka jing syam ko jong pi kum ba pi saki hoi pi dan halaki yeng kisem pila bandai na ka benta ka ba per ngakwa ni ko por ba pin bu ya ki jing keli ngakwa ni ko por ba pin ya bu ya ki jing mo berkat ki jong pi keren long shu ben shu snapjar keren ko kinong song jawai ko kinong song jong ka tanjen tia bara ko wei keren kani ka hok ka jong pi ba pin keren but ka sarkar kan hap ban bakli ya kene kumba ki pajba baro kinaban bakli ya ka segregation kumba ki pajba ki haban bakli bakim dei ben brak pathar shakilinti ki singkin andre haba mdan kalat le kum no pajba te sachisen ka jingkar pa jonga kolong snobha I member of the parliament Badon Burom Jongi Mapala I chief minister Badon Burom Jongi Shri Conrad K Sangma ki cabinet ministers baro khamtame I urban affairs minister Jongi ma snobha lang dhar ka jingkar pat na ka banta ki MLA ki badan hakalan opposition ki MLAs ki badai jong ka jencha LC baro ko wei but khamtame ki pajba ni dan kam hakni ko por pendawai ka hok long briu man briu ni dan kam pendawai ka hok long ren yang jongi na kinomi khmat ki jongi ban solve begin issue Meghalaya at 50 we demand a sustainable waste management system in the state of Meghalaya. All right, on that note anay pai na biang saka jodo ka hakmat DC office bat ngan saya connect bat pi sa Shipang mo te kulachbon bade karman baworo pi kipat kiba pay ini video ini por skoma banda share ini video bada lai shaki nomi khamat giyongi bad kita cempang alor kane kamat yang jong kathan jentiahi boro ko wei kulachbon okay te ngin lek ang tu ka location biang ingin penlong ka stand in protest tentang sini bat nang tangin saya insa you oh okay